Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kung naglakid din o yung sublim ti plan sa binulod mo in manang Esther, ay da ba kay? Saan pa'y lakay? Nabayag ka dyak nakikita day ta plansa dito'y balay ah. Wen takay subsubli ni Mari Pilar. Binulod mo lang day ta plansa. Ngum impabulod mo diti sa balay. Kasta talaga no nalaing tanga agdiskarte lakay. Ha? Anyat kahit mo asawan ba kay? Di ka madanagan. Isubli kun day ta plancha, tadjakon ka sa pulan. Idi pa'y napalabas alawas a binurod mo day ta plansa. Italaang nga malagip mo isuble. Tinapatag amok ti mangisuble. San akas kadagiti daduma dita abinulod tinagikwa ti mindset da. Asino ti makinkukwa iti washing machine nga day ti ruar Joanna anak ko. Washing machine tayo day tatatang. No kasta, gimatang ka nga agpaisaw iti washing machine? Wan, tapno saan kayo amarigatan amangigilgil iti murengyo. Ay nawaw, nangalaam nga iti inggatang mo anak ko. Pangalaak ko mangay tatang. Iti sweldo ka. 7,500 ti balor day ta washing machine. Naibusamot ang ti sweldaw. Okay lang, tanaigatang mat iti mausar dito'y balay. Saan anasayang kadagiti bambanag nga awan mat kaes-es kan na tatang. Wan mat gidi ah. Kaaduan ka lagi ti appliances dito'y balay. Kit sikat ti gimatang anak ko. Kitaam lang at agurnong kamot para iti bagay. No nakaipundarak iti gamit, di kasla urnong kumalaang dagita tatang. Sa bagay mo't kidi ah. Ala, irwaryo ki din dagiti murengyo. Taaglabaak ita tatang. Si kamat ti lumabas, Mari Aida. Dumagas ka pa'y ah. Ay nawaw, dakkel mata washing machine mo Mare. Ti washing machine ko pa'y laang mat tinakita, Mare. Baruday ta Mare? Wan, kagat-gatang ko idi kalman. Mayat siguro ti aglaban no at the washing machine na niya Mare. Ay wan saan ka amabanog amangigilgil iti murang, Mare? Day tamang banlaw, kan mangisalapay laang ti aramidam no kwa. Naimbag ka pa'y Mare. Nakagatang ka iti washing machine mo. Kapilitan tapno saan matlaang amabanog ni tatang amangigilgil. Manungay ti pinanggatang mo iti kasta Mare. 7,500 laang, Mare. Nakasale ngamin. Mare. Apay ka di, Mare. Mabalin abuludag ti washing machine mo. Sige, ngam inton bigaten, Mare. Ngamin ado ti labaak ita amurang. Kurtina ken ulas mi. Ay, okay lang, Mare. E-text nakno kwa, tay baon ko nila kay ko. Isaw ti umay mangala. Sigurado kayo kading awanan ti malabaan di tatatang. Awanan. Nairuwar kumot amin ang malabaan. Sigurado nyo lang ang tatang Ngamin, buludon ni Mari ay dati washing machine. Umay to alaan nila kay na inton bigat. Ay nawaw. Apay nga ipabulod mo pa'y laang ngay anak ko. Atap no awan ti maibagana. Sa maysa, kumarik mat jay tao tatang. Kasalungay numaperday. Aywanan mat siguro ti kumarik tatang. Mabalin mo ta dito'y balay lata ti paglabaan na.
At least, mabantayak pa iti washing machine. Aywan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Ala, kasaritak tuman ti kumarek may papan iti dayta abanag tatang. Anya ti umay mo ibaga, Mare Joanna? Anya nga tano si kalaangan ti makilaba ije balay, Mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay, kwa, Mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom ije balay, Mare. Ken sa anak nga komportable nga aglaba iti bala iti sabali a tao, Mare. Ah, kasta ka di, Mare. No, okay lang ken kakit. Iyawid ko pa'y laang dito'y balay di washing machine. San mat anadagsan unay, Mare? O sige, no kasta ti kunam. Ay wanam laang, Mare. Tapno saan maperde. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan da, Mare Joanna, lakay. Apay ka ni bagay? Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na. Di bale, tanagtulagan mi mat abuludag itang aldaw. Unay kan bagay? Agraman washing machine, buludin ba? Italaang mat manan. Ngam numasadot ka. Agsapulaklangan iti sabali may baon ko. Man ano ay ano igilgil mulatan bakay? Makabannog nga tati agigilgal. No kasadot mo ti mapan mangala. Si kamatan ti makaam mo amang igilgal iti murang mo, guryaw. Agrubuat akong tatang. Masapa ak itatap no masapa ak mat nga agawid. Agan nagkanak ko Wen, no adati umay mangala iti washing machine. Ipabulod mo lat tatang. Kung ako man no umay makilaban ni Aida dito'y balay ita. Buludin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yulat na tatang. Kumarek mat ni Aida. Tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imutak no saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro no buludin na. Wen, tatang. Ala, agrubuat akon. Tibilin ko di yulipatan timangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumaamalipatak at dati na imas amasid Amangan no kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. Adda utong okra, tarong kanda dumapay. Kita man, nana? Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos laang kada supaw. May sasupot nga okra laang ti alaag, nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabit laang nakaong. Washing machine mo ka di dayta. Ay, uwan, nana. Madlaw ka barbaro Ay, for rent dayta, nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higilgal iti murangyo. Manungay ti abang na. Nalakalhang, nana. 250 laang per laba. Tamakiusar kayo iti kuryente. Ay, nawaw. Mayat Oh, hanya ngay, nana. Kayat yu ka de nga abangan, tay paabang ko kada kayaw. Ay, man nga raw, ta ilabak matlaang dagiti ulos kan kurtina, may. No kasta nga rod, nana, sikati umay dito'y balay, ta dito'y kan nga aglaba, nana. Nalawa mo't ti sampayan. Ay, umayak to inton martes, no addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito balay? Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya may nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Nana. Mabalin yung matlaang ti agisalapay iti paraangan may no kayat yung. Ay, agyaman naklaunay, Aida. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumrag ka matan guryaw. Itay pa'y anakay dasarak iti pamigat mau. Anya ti kaya't asawan da ito Aida.
Ipausar mo iti sabali at tao, ti gamit a binulod mo iti kumarem. Ay, santan a pagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta. Nalpasan ti labak. Kunak tumat kada kayo nana. Napartak no at the washing machine. Wan nga raw sa anak anabannog unay. Ay wan gayam, itad kun ti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman naklaunay nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine nana. Di yo ibagbaga kanila kay ko. Apay Mart. Wan takontraan man nila kay ko tinigosyok nana. No kastat ikunam iso ti matungpal. No adapay amuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay nana. Dahito iti contact number ko. Wan, ipakamok kadag iti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yo a customer, uray libre kayo laang makiusar nana. Ay wan kayat ko day taida. Anya ti plano mi ti day ta washing machine. Ay, bakit? Adumaten ti umay makiusar. Ang mga lumapir di ti washing machine ti kumarem. Saan ang mapasamak day talakay? Relax ka laang ka di. Ay, nawaw. Mapirdi day ta no inuras mo't ang usar. Ang mga no ag-overheat. Las ko inton bigatan lakay. Apay-pailangan ton bigat no mabalin mo't ita. Ay, pang-aasim ti subli mo day ta washing machine. Di mo urayan ang mapirdi. Wan ka di. Isublik to. Di ka madanagan tay ay wanak mat. Sa maysa, saan ko mat atagikwaan? Kaano nga isubli ni Aida ti washing machine mo binulod na anak kaw? Saan ko pa anak kasarita ti kumarek, tatang? Manong nga aldawag, di na pa'y insublay. Di kay madanagan. Adda pa nagtalag ko iti kumarek, tatang. Imposible. Mano saan pa yan alpas ti labana Kasaritak to inton day off ko. Diyak ngamin masangot ti mapan iti ayan da ita. Tadamot trabaho. Rombang lang akasarita manakaw. Amangan ko nakano tagikwaan na ti washing machine mo. Anya ti masapol mo, nanamilang. O may kulaang i-advertise ti business ni Aida, Joanna, nakaw. Anya ti business na ay anana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na. No kayat mo, makilaba ka mutin. 250 laang per laba. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Tinsamot tin washing machine ko ti ipapaabang dayjay nga Aida, nana. Washing machine mo? Di ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo, nana. Kinapod no na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y isubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw! Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari ay dati washing machine ko, tatang. Anya? Diyak pa'y nakita, tatang. Nakuna ni Nana Milang nga adda ka no ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. Ay dawaw, nagturad at talaga. Sigurado ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga ron, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panawon diti balay. Amang din numapirdi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amare Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Anyan. Ay nawaw. Anya dyan maangot ko. Kasla. Ay guryaw! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano, mabas-basama kaya? Tisaksakan lang kay. Agas asok matan. Ano mo, nag-overheat sa amat. O
Luksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya ka laki di mo tin bakit? Dahita ti bagbakin ka. Agar aramig ka ti pagparikutan. Awanin napuura na yun. Kita ti napasama kiti washing machine. Madlaw napuuran ti plug na. Bakit? Nag-overheat asiguradong data. Kasanong pa yung data lakay? Yung baso mo No apay kami nga impausar mo iti sa bala tao. Kat amo mo binulod mo lang data. Mari Aida! Mari! Ay nawaw, boses ni Mari Joanna dayjay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga no ti washing machine mo ti may nalaag. Anya nga'y ti rason ko lakay. Sapay na uram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita! Sikan ti makam mo agpalawag iti kumaren. Tapno amom ti bagbagam ginkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Asino tinakadamagan, Mare? Napatag ka di pa ino asino tinangidanon kanya. Ay, kuwangamin, Mare. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na, Mare. Awanan ka itibain? Saan ka asiningir idi binulod mo? Ngam impaabang mo din? Ala akong ti washing machine ko, Mare. Ada parikot, Mare. Anya manan? Nauram ti wire na. Anya? Diyak mo no apay, Mare. Mas dawak lang nga ni tayo nakitak tagas asok matan. Di umasidagak. Maururam, Mare. Nalabos kamot, Mare. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry, Mare. Saan mula ang pinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan data ang washing machine? Apay mat, Mare. Jakmet laangan mausar data. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y data. No di mo kayat asukatan, bayadam laangan. Ang manulaang tinaurnong ko nga abang, Mare. Kurang 7,500 dayjay. Saan kun aparikot data? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam wen no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. No kastama laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan intun sumaruno. Pangalaak nga, iti ibayad ko ka ni Mari Joanna lakay. Ibayad mo tinaurno nga abang ti washing machine na. Kurang dayjay lakay. Sapay makalawas lang tiintad na apawayway. Saan ko na parikot data? Agsapol ka iti pakitang danam Asino ngamin tinangibaga nga ipaabang mo ti gamit binulod mo lang. Kaya't ko laang matimadan iti kwarta. Nagado pa kipurdiyan dita no kayat mo lakit Nalaklak ako mati ag negosyo. Ti agpaabang iti gamit. Tapno sana ka mabanog ngagtrabaho. Business minded ka ngagpaiso. Ngam gamit mo't anaggapo iti bulog ti ipaabang mo. Ti dakas na pa'y. Di mo inaiwanan. Tulungan nakman lakay. No yung sublim kumadagos, iti ibagbak nga isublim. Saan kuma napasamak ti kasta? Ngaman niya ngay, natangkan ti ulom. Inaramid mo paikit di anegosyo ajak mo. Sika amis mo tinangaramid iti parikot mo. Iso asikamot ten ti makaamo amang sulbar. Lakay. Saan to pa'y nga ipaabang ti kumarin ti washing machine na? Sika pa'y abumulbunod lang. Ay nawaw ka. Bakit? Wanam ti anyaman a naipabulod ken ka. Di mo usaran iti anyaman a kalukwan. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay panang tarabay.